Are you ready, guys? Kamera yanjye iri hano. Mpamvu rero nafatiwemo nuko narindi kumwe n'abantu batubahirije amabwiriza kandi birumvikana neza ko nta kindi gisimbura nyine. Afande mwatsobanura operation yo gufata abantu ko yagenze. Are you ready, guys? Kamera yanjye iri hano. Irenee MURINDAHABI Karame mubyeyi. Tuzi nk'umunyamakuru wa Isibo TV. Yego cyane. The Choice Live turayikurikira. Uyu munsi kuki uri hano? Impamvu ndi hano twafashwe mu batubahirije amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Inge nkanjye nahageze mu masaha yarakuze nkiri mu kazi n'ubundi cyane ko ndanabisabye n'uburenganzira. Nasabye uruhushya rwa movement clearance unyemerera gukomeza akazi muri ayo masaha kabone naho cyatatu zaba zarenze nemerere gukora kugeza saa 10 z'ijoro. So nahageze rero nsanga bari gushutinga video nari njyanywe n'akazi n'ubundi no mu cameraman wanjye ari mu maburo muri abangabo. Murabizi nta kintu gisimbura inkuru ariko mu bihe nk'ibi bitoroshye byo kwirinda coronavirus tugasabwa kugira imyitwarire itandukanye. Mpamvu rero nafatiwemo nuko narindi kumwe n'abantu batubahirije amabwiriza kandi birumvikana neza ko nta kindi gisimbura nyine gufatwa kwigishwa ariko ku giti cyanjye mfite uruhushya ahubwo ikibazo narindi kumwe n'abantu badafite iki uruhushya. Mwari magambo se wumva warenganye? Ahubwo narenganye mu Rwanda nta muntu ugirengana. Ntabwo narenganye ahubwo rimwe na rimwe nahise mbona ko twibeshya ku musha duhabwa ku buryo ushobora kuba urufite uri kumwe n'abantu benshi batarufite ukaburi mu ikosa ukagusiga ikosa. Niyo mpamvu I don't complain, ntabwo complaininga ahubwo dukomeze twirinde coronavirus ntaho iraje. Irenee ubutumwa wenda bwihariye kuba umuntu uri mu basanzwe barwanya yuko bakora ubukangurambaga kugira ngo iki cyorezo gihashye bakabona bafatiye mu bangije amabwiriza. Oya sinayangije ahubwo nafashwe ndi kumwe n'abangije amabwiriza komeza. N'ubwo ubutumwa ntanga nuko coronavirus iracyari ntawe irajya. N'abanyamakuru mwese muri hano mwanunze kamera ejo waza hano gatanga kano ka interview kugira ngo byumve. So ubwo rero ikindi nko ku bahanzi iyi minsi ntago bamerewe neza ni mu bihe basabwa gushutinga amashusho ya nijoro agaragazamo ama-image ya nijoro kandi nijoro murabizi ko haba hagiyeho ingamba zo kubahiriza curfew. Bivuze ngo birasaba ko baba tricky cyane bakirinda cyane kugira ngo batagwa badakumwana na polisi. Cyo ni kimwe. Abanyamakuru nabo ntibishinge impushya bahabwa ngo bazikoreshe mu buryo butari bwo. Hari akandi kabazo mufite? Turumva dusubira. Murakoze babyeyi. Afande mwatsobanura operation yo gufata abantu ko yagenze. Ibikorwa byo gufata abantu bya polisi nuko twamenye amakuru ko hari abantu bahuriye hamwe mu rugando cy'imihurura abantu 39 mu byukuri tukagenda tugasanga bari mu rugo rumwe rw'umuntu utari muri iki gihugu utuye muri Amerika barenze ku mabwiriza yo n'ingamba zo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Uko ari 39 rero bafashwe tukaba tubaberetse mu itangazamakuru ariko tugira ngo abanyarwanda bose bamenye yuko mu byukuri ibikorwa byose binyuranye no kubahiriza amabwiriza n'ingamba zashyizweho zo kwirinda kino cyorezo ko bitemewe
kandi tubabwira yuko tuzakomeza kubafata dushimira n'abaduha amakuru. Muri aba bantu harimo abavuga ko bari bafite uruhushya, bivuze iki kuba hari abantu bifatanya n'abandi bakajya muri ibyo bikorwa, bamwe muri bo bafite uruhushya? Iyo uhawe uruhushya ntabwo bivuze ko uhabwa uruhushya ruvuze kurenga ku mabwiriza, ahubwo ni uruhushya rugufasha kugira ngo ukore ibyawe cyangwa se akazi ukora cyangwa se ari aka leta ari akawe ku giti cyawe. Urugero nk'abavugaga yuko bafite uruhushya bakaza kuba bafatwa muri icyo gikorwa yuko barenganye, yuko polisi wenda itanabakunda, ntabwo ari byo. Uruhushya bafite ni urukora ibyabo mu gihe cyagenwe kigaragara mu ngamba zafashwe. Niba ari kafyu bakayubahiriza, abantu bafashe saa 4 z'ijoro zirenga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uwabahuje aho atuye muri Kicukiro, yafatiwe muri Gasabo muri Kimihurura. Ibyo kuvuga rero yuko mu by'ukuri ndetse bamwe batekereza ko banarengana, ntabwo ari byo, kubera yuko amakosa bakoze aragaragara yo kuba bahuye ari benshi, amasaha yarenze, bagenda mu buryo butemewe. Ariko noneho n'abanyamakuru bavuga yuko bari bafite impushya. Umunyamakuru se ajya kugira uruhushya rwo kujya gukora ibitemewe cyangwa se kureba ibitemewe akakuhurira n'abantu 39 mu rugo nyuma y'amasaha ya kafyu? Ntabwo ari kuri radio, nta nubwo ari kuri televiziyo. Nicyo tubahera impushya. N'ayo makuru yagiye gutara, nayo gukora ibintu bitemewe, aratara amakuru y'ibitemewe, ntiyabwiye inzego z'umutekano cyangwa izibanze yuko hari abantu mu by'ukuri bashobora guhura bakanduzanya coronavirus. Urumva yuko ari amatakira ngo ntabwo byemewe. Ibi byo bavuga byose ntabwo byemewe. Afande n'abantu bangahe kandi ibihano byabo bikomeze gute? Aba bantu ni 39 barabanza bipimisha coronavirus ubwabo. Icya kabiri baratanga amande, ariko noneho hari nabo turebe yuko turi bukurikirane. Hari umwe muri bo watutse umupolisi, Iramufunze Soshomora watutse umupolisi. Ibyo nacyo turabikurikirana turebe niba koko ari byo ariko byagenze, ashobora no gukurikirana mu rwego rw'amategeko. Afande ko bihakana yatutse gute umupolisi mwageze icyo mumenya? Ntabwo ndi buvuge ibyo yamututse, ibyo ni amakuru twahawe n'abapolisi, turabikurikirana turebe ishingiro bifite. Ariko n'ubundi n'abakora amakosa urumva ko nubwo none ahangaha ntabwo yavuze yuko yakoze amakosa, warumva ngo ari uko polisi itabakunze. Polisi yakwanga se ikaguha uruhushya, uriya mugabo afite uruhushya kuva kuri 18 kugera ku itariki ya mbere akora ibye, ariko yubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Muri telefone mubajije mwasanga polisi yaramuhaye uruhushya. Yamwanga se ikamuha urwo ruhushya. Yamwanga se igasanga ari kumwe n'abantu 39 ashaka yuko bandura coronavirus, ikabafata ikabashyira hamwe kugira ngo ibabwire banipimisha ariko ari bazima. Ariya n'amatakira ngo ntekereza yuko mu buhanzi, mu bugeni, mu itangazamakuru abantu ibintu bakwiye gukora bikwiye kuba bigendanye n'amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Ntabwo bakwiye gutandukanya n'amabwiriza yashyizweho. Afande, muri iyi minsi hatangiye igikorwa cyo gukigira hirya no hino mu gihugu. Ntabwo bishoboka yuko abantu baba bari kucyitwaza ngo birare baduho kubahiriza amabwiriza yo kwirinda covid? Ndagira ngo mvuge yuko nta mpamvu yo kudohoka kuko coronavirus yacyahari. Niyo baba barakingiwe, ngira ngo byagiye bivugwa yuko n'inzego zibishinzwe yuko ushobora no kwandura. Ariko noneho turanabizi yuko n'abantu batari bakingirwa bose. Byumvikane rero yuko ubu ngubu rwose buri muntu akwiye kurinda mugenzi we kugeza igihe ingamba zoroherejwe kandi zigenda zoherezwa murabizi. Igihe gishe twari muri lockdown, aho tuyiviriye mu burere bumwe nanone busigara butagerwamo cyangwa butagenda nkuko izindi ntara zagendaga cyangwa utundi turere. None ejo hashize byarakomorewe. Birumvikana yuko mu by'ukuri abantu baba bakwiye kwihangana ntibaduhoke kugira ngo birinde kino cyorezo. Ntabwo twari twabimenye ibyo ngibyo bishaka iperereza. Mvuze yuko turi bukurikirane. Mvuze yuko ari byo twabwiwe, ni amakuru tumenye, tugiye kuyakurikirana. Kugeza ubu rero ntabwo navuga ngo ni ibihano biteganyijwe n'ibi nuko biri bugende, ariko nacyo tugomba kukivuga ko mu gihe abapolisi basanze uri mu makosa cyangwa se uri mu kazi kawe, ukwiye kumva inshingano zawe. Nuko bakubaza ukabasubiza,
nta gushyamirana na polisi cyangwa ushaka gukoresha amagambo asesereza cyangwa se atesha agaciro umupolisi mu kazi, ntabwo byemewe. Icyo ni ikintu abantu bose bakwiye kumva yuko bagomba kukirinda. Nk'uko umupolisi aramutse arenganyije umuturage akurikiranwa agahana, umuturage nawe urengera akaba yatuka polisi, akaba yashaka kwitesha agaciro, mu gihe abapolisi bari mu kazi kabo bamenye yuko bagomba gukurikirana. Afande, ariko nakubaza nk'ikibazo kimwe, ngewe akenshi turi kubona ari urubyiruko rwiganje hano hantu, ni iyihe nama byibuze watanga ku rubyiruko rutegura ibitaramo? Inama twaha urubyiruko twayitanze kenshi kuri televiziyo, kuri radiyo, ku mbuga nkoranyambaga, kuri Instagram, kuri Clubhouse. Twagiye tubabwira uburyo bagomba kwitwara, tubabwira yuko mu by'ukuri aribo bantu bakwiye kwirinda bakarinda n'abandi n'abakuze. Mu gihe babirenzeho batazumva yuko bo niba bumva ko coronavirus itabareba, ibyo polisi ntabwo ibizi, polisi izabareba, babimenye kandi yuko bazabifatirwamo bakabihanirwa.